Live Sport, J Sport Football TV, TV yawe. Benshi iyo bibuka Messi bibuka neza ibikombe byose yatwaye, Mondial, La Liga n'igikombe cy'isi n'ibindi bikombe byose ntarondoye. Mbese Messi ku bamwemera ni 001. Ku bazi Messi bati Messi ni isasu, Messi yinjira no muri antibare, Messi nta kintu na kimwe cyamuhagarika gutsinda. Ni umusaza ariko w'umusirimu, ni umusaza usazanye ibitego mu maguru ye. Messi ni umukinnyi ukora ibitangaza. Messi nibyo koko ni igitangaza, ni 001, ni igitangaza ku isi, aratera ntahusha. Messi pase ze zigerayo, Messi kumukuraho umupira biragoye, ariko hari umuzamu wiyemeje neza 100% guhagarika utwo duhigo twa Messi. Uwo muzamu yiyemeje ko azahagarika imipira yose ya Messi izinjira mu izamu ahagazemo. Uwo muzamu ni umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Egypt, ni umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Misiri, akaba umukinnyi w'umuzamu mu ikipe ya Al Ahly. Uwo muzamu amazina ye bwite, amazina yiswe n'ababyeyi, yitwa Mustafa Ahmed Abdulaziz Mohamed Shabi'. Yavutse tariki 17 Werurwe 2000, avukira ahitwa Giza mu Misiri. Uburebure bwe ni 1 na santimetero 85, ni muremure koko, mbese ni gasongo. Uyu mukinnyi Mustafa Ahmed Abdulaziz Mohamed Shabi' ni umwe mu bakinnyi bakomeje kuvugisha abenshi ku isi nyuma y'iki gikombe, nyuma y'uko avuyemo muri 1/8 kirangiza akuwemo n'ikipe ya Argentine. Uyu mukinnyi avuyemo bitunguranye kubera ko atsinzwe ibitego mbere y'uko yari yamaze gutsinda ibitego 2-0, akishurwa ibitego 2 akanatsindwa. Gusa yakoze ibyatangaje abantu benshi, byatumye abantu benshi bacika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Mbese ikintu gitangaje yakoze nuko yakuyemo penalite ya 001. Mbese yakuwemo penalite ya Lionel Messi, umuhungu w'ikipe y'igihugu ya Argentine, akaba umukinnyi wa ikipe ya Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhungu akaba yaraciye agahigo mu ikipe ya FC Barcelona ndetse agakinira n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mukinnyi ni agatangaza koko. Tugiye kurebera hamwe ibyo uyu mukinnyi Mohamed Mustafa Abdulaziz Mohamed Shabi' yaba akora no muri club yiwe. Tugiye kurebera hamwe ibike by'ingenzi byaranze uyu mukinnyi wahagaritse penalite za Lionel Messi. Mwibutse ko Lionel Messi amaze gutera penalite 8 mu bikombe by'isi byose amaze gukina, yinjije 4 ahusha 4. Mbese izo yahushije n'izo yinjije byose birangana. Tukiri aho ngaho, ndagusaba gukanda subscribe kuri J Sport Football TV. Niba ukunda football koko, dushigikire ubane natwe mu biganiro byose dutegura kandi tukakugezaho. Nanone ndagusaba kugana ishuri Skills Driving and Language School rikorera i Remera mu Giporoso. Ryigisha neza gutwara ibinyabiziga kandi ryigisha neza amategeko y'umuhanda. Ni ishuri ryigisha indimi, ururimi rwose wumva waba ushaka kuvuga. Mbese iri shuri ni nta mwakemwe. Bahamagare kuri 0796897098 baragufasha kandi baraguha byose ukeneye. Sura imbuga zabo nkoranyambaga zose, zitwa Skills Driving and Language School, Skills Rwanda. Bana nayo muri byose. Your future is our mission. Iyi kipe y'igihugu ya Misiri yasezerewe n'ikipe ya Argentine ku bitego 3-2.
Iyi kipe ya Misiri yatangiye iyoboye nyuma y'uko igice cya mbere cyari kirangiye ari iyoboye. Uyu muzamu rero w'ikipe y'igihugu ya Egypt abaye umwe mu bazamu beza bamaze gukuramo penalite ebyiri mu gikombe cy'isi kimwe. Uyu muzamu penalite ya mbere yayikuyemo akina na Iran mu matsinda. Penalite ya kabiri akuyemo ni iyi ngiyi yari ayakuyemo mu ijoro ryakeye ubwo yakinaga n'ikipe ya Argentine, ikipe ya Leo Messi. Uyu mugabo witwa Mustafa Ahmad Abdelaziz Mohamed Shabir amaze gukinira ikipe y'igihugu ya Misiri imikino 13, akaba amaze gukora save 25. Mbese ni ya mipira yari yabazwe ko yavuyemo ibitego ariko akayitabara bikarangira ayihagaritse. Nsoza reka nkubwire ko uyu muzamu yahawe igihembo cyo kuba yarabaye umuzamu mwiza mu mikino y'amatsinda. Rero nsoza nanone ndacyagusaba ko wakanda subscribe wakagira Imana wakanda subscribe dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Murakoze, bye bye, ciao ciao.